Zamislite boju koju ste vidjeli, ali niko ne zna kako da je opiše. Nije ljubičasta, nije plava, nije siva. Ne menja se pod svetlom, ali uvijek izgleda drugačije. To je olo, boju koju mozak prepoznaje, ali jezik ne ume da uhvati. Nema svoj kod u heksadecimalnom sistemu. Ne postoji u Pantone vodiču. Ali opet, svi znamo za nju. Olo nije naučno priznata boja, ili barem nije bila sve dokle tim istraživača sa Instituta za neurovizualne fenomene u Cirihu nije tvrdio da je uspeo da je uhvati. Korišćenje kombinacije infracrvenih talasa, plazma svetla i emocionalnih podražaja kod ispitanika zabeležena je neklasifikovana reakcija očnog nerva i ta reakcija nije odgovarala ni jednoj poznatoj boji. Naučnici su je nazvali olo. Ček, znači boja koja reaguje na emociju, svetlo i infracrvene talase. Pa to nije boja, to je Marvelov zlikovac. Šta je sljedeće? Olo će se aktivirati kada plačeš dok gledaš Titanic. I onda ti soba postane roze siva od tuge. U naučnoj studiji iz 2023. godine zabeleženi su slučajevi da određeni ljudi vide olo kada su izloženi specifičnoj kombinaciji nizak kontrasvetlosti, zasićenost ambijenata i što je najzanimljivije, melahonično raspoloženje. Drugim rečima, olo se ne prikazuje, olo se doživi. To je prva boja za koju je uslov da budeš u pravom psihološkom stanju da bi je video. Ono što je dodatno intrigantno, olo nema stalnu talasnu dužinu. Umjesto toga registruje se kao interferencija između dve bliske nijanse koje mozak pokušava da rastavi. Tako dolazi do takozvane perceptivne kompresije, gdje vidi nešto što fizički ne postoji. Upravo u toj pukotini stvarnosti rađa se olo. Znači, da bih video olo moram da budem u polumraku, polutužan i da gledam u nešto što ne razumem. Drugim rečima, fakultetsko predavanje iz kvantne mehanike. Sve jasno. Nakon inicijalnog istraživanja pokrenuta je cela grana eksperimentalnog dizajna koju koristi olo kao alat. Uz takozvano olo dizajnu cilj nije da se istakne vizualna estetika, već da se kod posmatrača izazove osjećaj neobjašnjivog. Dizajneri koriste slojeve, neizvesne konture i svetlosne prelaze, sve u pokušaju da rekreiraju iskustvo viđenja olo boje. Također neki terapeuti su počeli da eksperimentišu sa olo okruženjima, prostorijama u kojima se kombinuju svetlosne projekcije i zvuči kao da pomažu klijentima da se dovedu u stanje u kojem je moguće vidjeti olo. Neki to zovu placebo sa LED lampama. Drugi nova era psihološkog oslobađanja. Aha, znači sada imamo i terapiju bojom koju ne možeš da objasniš. Sjajno. Ako me neko pita kako sam, samo ću reći, ma znaš, bio sam na olo sesiji, malo plakao, malo video stvari koje ne postoje, sad sam kao nov. Za 80 € naravno. Što se tiče praktične upotrebe, olo još uvijek nema direktnu industrijsku funkciju, jer se ne može proizvesti u standardnom smislu. Međutim, koristi se kao test za emocionalnu rezonancu. Neki eksperimentalni oglasi, umetničke instalacije i čak video igre koriste olo efekte da bi testirali korisničke reakcije. Ako se neko zadrži duže na nekom segmentu bez da zna zašto, velika je šansa da je naleteo na olo efekat. U budućnosti, ako tehnologija napreduje do nivoa kvantnih displeja koji manipulišu individualnim fotonima, možda ćemo moći da emuliramo olo. Do sada ostaje u domenu percepcije, intuicije i jako dobrog marketinga. Drugim rečima, olo je vezo koje si bio, ali nikad nisi bio siguran da li je stvarno postojala. Svi dokazi su kontradiktorni, ali ti znaš da se desilo i ostane ti u glavi. Kao čudna senka na zidu. Ili reklama za parfem u kojoj niko ne zna šta prodaju, ali svi kliknu buy now. U krajnjoj liniji, olo nije boja u klasičnom smislu, to je doživljaj. To je metafora za sve one nijanse u životu koje ne znamo da objasnimo, ali ih jasno prepoznajemo. To je ono nešto, boja dana kada niste sigurni da li ste srećni ili umorni. Boja trenutka kada stanete pred ogledalo i ne znate da li vam se sviđa vaš izraz lica ili ne. Olo je stanje između. Možda je upravo zato ova boja toliko fascinantna. Jer nas tera da pogledamo dublje, ne samo u ono što gledamo, već i u ono kako gledamo. I da priznamo, ne mora sve da ima ime. Neke stvari postoje samo zato što ih osjećamo. I eto nas. Krenuli da pričamo o boji, a završili sa sopstvenim osjećanjima. Klasičan YouTube vrhunac. Sljedeći put kada ne budem znao kako da objasnim nešto, nazvat ću to olo. Boja koja ne postoji, ali pravi haos u glavi. Sjajno.